Dobar dan, ljudeki. Današnja tema je ljubav. Samo kad pomislim na naše djedove i bake. Djed je baki bacio neku voćku, ona mu je namignula i to je to, brak od 60 godina. Sad ako nekom lajkaš fotku iz 2021. na Instagramu, odmah si proglašen za psihopata i dobivaš zabranu prilaska. Malo ćemo pričati o toj modernoj ljubavi i modernom dejtanju, mjestu gdje je romantika umrla, a sahranili su je algoritmi. Ma nemoj. Krenimo od aplikacija za upoznavanje. Nekad si išao van, napio se ko majka, skupio muda i uletio nekom uživo. Mogao si dobiti šamar, ali bar si bio čovjek. Sad biramo životnog partnera kao da listamo neki katalog. Činjenica je da se 80% žena na Tinderu bori za top 20% muškaraca. Svi ostali tamo služe kao neki digitalni zid za nabijanje ega. Jaki su mi i oni opisi, kod muških je to najčešće samo pozitiva, ne volim dramu. Na kraju ti likovi postanu definicija drame, a tek opisi kod cura: Ako ne možeš podnijeti moj najgori dan, ne zaslužuješ ni moj najbolji. Majke mi, zvučiš ko da trebam potpisat neki ugovor za psihijatrijsko liječenje, a ne otići s tobom na kavu. I recimo da se dogodi čudo, mečate se. Preživjeli ste onaj prvi neugodni, hej šta ima, ništa, evo ti razgovor. I sada ulazimo u onaj krug pakla koji se zove talking stage, ili vam ga dopisivanje. U moje vrijeme, a nisam toliko star, dopisivalo se dan, dva i to je to, idemo na cugu. Danas talking stage traje duže nego neki ministri u hrvatskoj vladi. Dopisujete se mjesecima, analizirate i dekodirate te tekstove kao da su neke dešifrirane poruke u Drugom svjetskom ratu. Poslao mi je točku na kraju rečenice. Jel on ljut? Ne bi vjerovala, ali lik poštuje pravopis. Kako me ovo podsjeća na ona tin pitanja. Baš mi se aktivirao onaj centar u mozgu, ne znam. 15-godišnjeg mene. Strašno. A onda dolazimo do najgoreg izuma moderne civilizacije. Sin. Ostavite na sinu. Vidio je, pročitao je i svjesno donio odluku da mu je zanimljivije gledati u sunce nego da ti odgovori. I onda ti, da bi ispalo da te boli pipi, čekaš duplo dulje. Znači oboje buljite u ekrane, nitko ne piše, igrate neki mentalni šah, a zapravo ste oboje emotivni invalidi. Ali dođe i taj dan, prvi dejt, našli ste se na kavi. On pokušava zvučat kao da je CEO neke startup firme, a zapravo slaže palete u skladištu, što je skroz ok, ali daj prestani srat. A ona izgleda kao da je upravo pobjegla s modne revije u Parizu. Pola sata sjedite i tipkate po mobitelu jer vam je neugodno komunicirati licem u lice. Zaboravili ste kako se priča. Ne možeš uživo stisnuti delete kad izvališ neku glupost. I onda dolazimo do kraja. Tko plaća? Ako on ne plati, škrt je. Ako ona ponudi, a on prihvati, jadnik je. Ako on inzistira, ona kaže da je seljačina koju ne poštuje kao samostalnu ženu. Jebem ti sve. A ako slučajno završite u krevetu, tu nastaje novi pojam, situationship. Nekad se to zvalo prijatelji s povlasticama ili kombinacija, a danas je to situationship. To je odnos u kojem se ponašate kao da ste u braku. Spavate skupa, jedete skupa, ali kad vas neko pita jeste li skupa, oboje dobite napadaj panike. Joj, ne želimo etiketirati stvari. Ma nabijem vas na tu etiketu, bojite se vezivanja kao vrag tamjana. Idemo pričati o još jednoj pošasti, psihologiji iz TikToka. Danas su svi diplomirani psihijatri. Čim u vezi ne ide po planu, odmah ide izbacivanje termina on je narcis, ona me gaslighta, to mi je trigger. O jebote, nije on klinički narcis. On je samo debil koji nije u stanju ni ispustiti dasku na WC školjci. Nije to dijagnoza, to je manjak kućnog odgoja. A tek red flag. Sve postalo red flag. Tip voli spavati do podne vikendom. Red flag. Cura voli popit 2 gin tonika petkom. Red flag. Imamo više tih crvenih zastavica nego nekadašnji Sovjetski savez. Ali ajmo reći da smo preživjeli i tu psihologiju i razne red flagove. Sve ide super, sviđate se jednu drugom i onda se dogodi the ick. Za one koji ne znaju, ik je onaj trenutak kad ti se osoba s kojom izlaziš iz čista mira zbog neke najsitnije i najnormalnije ljudske radnje toliko zgadi da bi rađe gurnuo jezik u mikser nego ju opet poljubio. Na primjer, cura sjedi u restoranu s nekim likom i u jednom trenutku njemu zapne komadić salate među zube i on ga pokušava izvući jezikom. Ik, gotovo.
Zgadila joj se cijela njegova genetika. Ili evo obrnute situacije, cura jede picu i obriše ruke o hlače. Gotovo, pad sistema, ovaj obriše iz imenika, blokira na Instagramu. Ma kaos! Gledam po internetu, ljudi dobivaju vik jer frajer trči za tramvajem i ruksak mu smiješno skakuće na leđima. Postali smo toliko sjebani da nam se gadi osnovno ljudsko postojanje. Budući da smo već debelo u 2026. mora malo pričati o umjetnoj inteligenciji. Znači, ljudi su postali toliko ljeni i retardirani za komunikaciju da više ne znaju složiti prosto proširenu rečenicu za ulet. Sada doslovno kopiraju tvoj profil, ubace u neki AI i napišu: Napiši mi pametan i duhovit ulet za ovu curu. I onda si ona jadna misli: Isuse, kako je pametan. Kako je lijepo odgovorio. Totalno kuži moj smisao za humor. Kurac te kuži. Šprehate server iz Kalifornije dok ovaj stišće copy-paste ko manijak. Kad se nađete uživo i AI više nije tu da šapće, lik zvuči ko da je jučer sišao s drveta. Eto na što smo spali. Tehnologija nam rješava i reprodukciju. Vratimo se malo na profile s početka priče. Koji je vrag muškarcima sa fotkama gdje drže mrtve ribetine? Što to točno govori o tebi? Da si sposoban prehraniti obitelj ako dođe do apokalipse i preselimo se u močvaru? Ne kužim, koga to pali? S druge strane imamo cure čije su fotke toliko filtrirane da im fali nos na licu. Ko jebeni Voldemort s kosom. FaceApp je napravio više štete čovječanstvu od Černobilske katastrofe. Nađeš se s njom i trebaš tražiti osobnu da potvrdiš identitet. E sad dolazimo do mog apsolutnog favorita. To su ljudi koji u opis profila stave da su sapioseksualci. To znači da ih pali inteligencija. Koga ti lažeš? Najveći intelektualni doseg ti je citiranje stihova od Voyaža. I kako sve to završava? Ghostanjem, naravno. Ljudi više nemaju muda reći: slušaj, nisi mi više napet ili napeta, ne ide ovako. A ne, oni samo nestanu. Ispare. Nešto kao Houdini, ali umjesto mađioničara to je samo obična šupčina. Jedan dan planirate putovanje u Rim, drugi dan je tvoja poruka u vakumu. Gledaš mu story, lik na zrču pije iz neke kante, uglavnom živi zdrav. Nije ga zgazio auto, nije otet, samo je odlučio da više ne postojiš u njegovom životu. I što ti radiš? Slikaš se u teretani pod najboljim kutom, samo kako bi mu otela oni 10 sekundi vremena dok scrolla. Stavljaš neke dubokoumne citate od Đale i Bube, misleći da će to u njemu probuditi neku grižnju savjest. Neće. I koji je zaključak ove priče? Ispada da je ljubav postala matematička igra u kojoj svi gube. Toliko opcija imamo na dlanu da nikad nismo zadovoljni. Svi tražimo nekog savršenog, a zaboravljamo da smo mi prvi puni mana, kompleksa i trauma koje liječimo preko drugih ljudi. Pa evo vam moj savjet kako da preživite ovaj moderni dating. Prvo obrišite Tinder i slične aplikacije ako ih imate na mjesec dana i odite van u stvarni svijet. Drugo, kad odete na piće i cura ima malo čudan smijeh ili frajer naruči cedevitu umjesto pive, pregrizite taj jebeni jezik. To nije red flag. To je normalno, nesavršeno ljudsko biće baš kao što ste i vi. Prestanite analizirati svaku poruku i točku na kraju rečenice kao da radite za ciju. Dajte ljudima šansu da budu nesavršeni. A ako već imate nekoga tko vam odmah odgovara na poruke i ne prodaje vam ovu priču o situationshipima, čuvajte to kao suho zlato, jer danas je to prava rijetkost. Pitanje za vas, što mislite o današnjim vezama? Odgovore ostavite dolje u komentar, hvala vam na prijedlozima za ovaj video, naravno hvala vam što ste ga i pogledali i to je to od mene. Eto, da. Budite dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek, vidimo se uskoro, a do tada znate već. Uživajte!